मरुइबा पाव सौबुंग अमदी सजीवा जेल मनाक्ता हांगबा रिलीफ कैंप सिंगदा लैबा आईडीपी सिंगना मसागे युमदा हंजिनजरगे इचा इसु सेंबा ngamdre हाइना दोलाई थाबी दाम तमना थोमजिनबदा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगा चाउना मुक्नखरे आईडीपी सिंगी मरक्ता असोक अपन नंखरे खुचाबी कंट्रैक्टर सिंगदा ठिका पीननबा होनबदा सेंटर स्कीम सिंग फेल ओइरे हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐲 फोंदोखरे संगाई फेस्टिवल द फूड अमदी कमर्शियल स्टॉल हांगनबगिदमक्ता थौरांग तौरंबा स्टॉल 38 हांगलरोय हाइना हंदोखरे खुरमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्चरिबा निमिदांगी पाव मियेंग ताबिरिबा पुमनमपु अहानबा मक्कदा अहोंग शामम लिरिलना तराम नोक्चरी पाव मसा खाइना पिजरी सौंबुंग अमदी सजीवा जेल मनाक्ता हांगबा रिलीफ कैंप सिंगदा लैबा आईडीपी सिंगना मसा मसागे युमदा हंजिनजरगे इचा इसु सेंबा ngamdre हाइना दोलाई थाबी दाम तमना थोमजिनबदा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगा चाउना मुक्नखरे आईडीपी सिंगी मरक्ता असोक अपन नंखरे प्रेसिडेंट रूल लेंगाक असिना लमदम असिदा इंगतप्पा हंजिलकले हाइबा उदनबा मतागुमना मणिपुर की ख्वाइदगी चौबा टूरिज्म फेस्टिवल अमा ओरिबा संगाई फेस्टिवल पांगथोकपगी मयोक्ता पेनाद्रबा आईडीपी सिंगना तोंगान तोंगानबा खोंजंग चंगशिली खोंजंग सिंग अदुगी मनुंग चन्ना ngasi ayuk pung 8 makhai ta halekpada kumjali sing aniga kunga humdogi me thadagi relief camp ta leirakpa 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐲𝐬 dolai thabina chingbagi IDP singna dolai thabi tamna thomjingki IDP सिंग अदुना इसागे युमदा हंजिनजरगे हाइबा खोलावगा लोइनना चंगसिलकपदा सिक्योरिटी फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस सिंगना थतुना थमखी अदुबु खोइशाउनरबा पेनाद्रबा आईडीपी सिंगना बाबवेयर सिंग नमखाइदुना दोलाई थाबी मखा लेकाई फाउबा चंगसिंखी आईडीपी सिंग अदुबु सेंट्रल अमदी स्टेट फोर्स सिंगना खांबा ngamlaktabana टियर गैस सेल सिजिनदुना तनखाइखी लोइनना आईडीपी सिंग असु सेंट्रल फोर्स तोंगलकपा गारीगी विंडशील्ड सिंग थुगाइदुना नाकन अनिमक्ता चाउना मुक्नखी मुक्नबगी थौदोक अदुदा आईडीपी अहोम फिबम लुना सोखी हाइरी खुचाबी कंट्रैक्टर सिंगदा ठिका पीननबा होनबदा सेंटर की स्कीम सिंग फेल ओइरे हाइना एमपीसीसी की प्रेसिडेंट 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐲 फोंदोखरी ngasi कांग्रेस भवन दा पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा महाकना मखाताना पावमी सिंगदा फोंदोकिबदा रूरल डेवलपमेंट दा नतना लंबी थोंग सेमबगी ठिका सिंग मागी खुचाबी कंट्रैक्टर थीदुना ठिका पीबना मरम ओइरगा सेंटर की स्कीम सिंग फेल ओइहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ना लैरिबा स्टेट गवर्नमेंट सिंगदा हौजिक फावबा टेंडर तौदबा अमदी लंबी सेमबा हौद्रिबा सिंग पुमनमक लेपननबा ऑर्डर थोखरे लोइनना हन्ना सुरंबा थबक सिंगसु लाक्लिबा मार्च की तांग 38 फावबदा लोशिनबा ngamloidaba ओइरबदी थबक लेपननबा खंगहनबा लैरे मरम अदुना हौखिबा 2018 दा सैंक्शन तौखिबा PMGSY गी मखादा मणिपुर किलोमीटर लाख अमगा 19 सांगबा रूरल कनेक्टिविटी लेहननबा लंबी सेमननबा थबक हौजिक फावबा टेंडर तौदबना कखरगनी अमदी 2018 दगी सैंक्शन तौखरबा लुपा करोड़ 103 अमदी लुपा करोड़ 205 गी थबक ngasi फावबा अप्रूवल तौबा ngamdana लैरी हाइना मखा नुंगांगबा फोंदोखी प्रजा की थबक तौदबा तोलोब चाबा करप्शन तौबा सी खकी खनबा रेस्पोंसिबिलिटी लेतबा ऑफिसर्स से कयाम कुइना मणिपुर लेंगाक्सिना सी अकोय प्रजा सी लेंगाक्सि मणिपुर प्रजा ने हिम ले किदगे आबा ममांगदसु हाइबा फेजिंग सी की लाक्त्रिङैदा 1700 crore की स्काम लंबी अमदा प्रोग्राम महुंग हापचनबा अनिर हापचनबा थबक अंत तौदबा पैसा लखोकिबा
completion certificate pi mayam ma sing da tam da chalaga ko yeng chalo re leiram ni thawak am lode ministry de sei ru re leite awi chu tender tawna na ba thika khatam lo na bo hona ba package mayam sing se thawak am ta tawde tender am ta tawde thawak am ta pai khate 2019 this PGP sarkar lakhi 2017 de ni 2019 degi lakho tender ba tawngam di je masi sarkar se koi kari asa taw bi da ge ha ni koi khang ba ngam dra ba mase violence ki awaba adegi tuan ba micham praja ki awaba displaced people ki awaba da lambi thong ki awaba siba simchan le ba paisa siba tawngam da masi sarkar sibo kari karam ba sarkar no hai se manipur pradesh congress committee hangi ne ba loina masi ki senseless officers sing se masi kudak da punishment pi ki tamne book to gutam ne ba 2019 dagi tender to ngam da officers sing ka da we chief engineer ne thamni no kari ki dama to masi ki amko lokthok option to na high court mu chatla le bi no kana na manga da no ba noi engineer sing khakta manga da na te ba officer bjp ki mla manchi sing khakta manga da leba praja ki paisa sing mange ba masi khangbi yo ba please understand this matter ai ko yang ware lambi si yaad re ising chau bi ki lambi kai bane adegi scheme la ga to ga bane 2022 dagi pwd program semdri asi ba then praja sing si kari to dog no ba lambi to khai re adegi lambi ban tawre ai fun tawre mi na re adegi scheme sing do lak ra ni na achaw scheme la akanda madugi paisa mayam du pak tawro matungda state government ki account sanga kanda department da paisa khara rotation tawtuna lem da ba paisa su leitre department da tolop tapi no bo su madugi agency tu ki adugi phangda ba mayam singdo madu department ki tale basu leitre anu tolop sum pi na ba praja de ki karp tax mayam praja de ki kakhlak pa sen mayam singduna mohoi ki engineer sing tolop pi na ba sum lei ri bra ba moi anu masi maram orakanda mase lut tawnar bu khona bani masa masa ki contractor sing da pi na bu khona ba laibak pota ki chawro ba sing phom manghali PMJs wa ki lambi shen tadna praja sing ware anu ga inda thamjani ni se mara leiba mayam ki dandi pi ga da bani natra badi masi ai ko praja sing wa ba da lodani masi ki leinga ka si ki makha da Bagali Jil government even the president rule government masi su Sangai Festival the food amadi commercial stall hangna bagidamakta thaurang toramba stall kuntraga taret hanglaroi haina handokre kumja lising aniga kunga humdoigi me thadagi tholokhiba conflict na chahi ani pangthok ludraba Sangai Festival handak chahi gi oina hapta kangjebungda mapum oiba thauram pangthok fom oina hokiba tang kunga mathoidagi pangthokpa hokre adumoinamak irang asina masagi yumda hanjinba ngamdriba IDP singi thengnariba awabada saruk yarduna amadi manipurda ingtappa puraknaba hana hotnabiu haina stall famba hotnaramba stall MOU kuntraga tarena masa masagi stall sing handokre panbayai haukiba tang kunga mathoidagi haukiba Sangai Festival da apunba stall chawanga kunga taruki manungda stall chama fana hangkhide Ministry Government of India NEC amadi Directorate of Education na punna khupsamnaduna North East State singi maharoi singi oiba North East Students Program on Awareness, Reach and Knowledge on Space haiba program asigi North East State singdagi maharoi chama khangatpada Manipur dagi su tongan ba district singdagi Government School gi maharoi sing khangatuna Bangalore da leiba Indian Space Research Organization ISRO da thaduna rocket saba amagi thagatpagi matangda interaction program da saru yaruna bagidamakta taret shubas batch ki oina Sanapati amadi Kangpokpi district ki government school gi mahairoi taragani thoi amadi TH Hopau Blesson town coordinator oiduna Bangalore gi damak ngasi Imphal thadukre maharoi sing aduna ngasi Imphal thadoklamdaida Paumi Singh unaba amada Directorate of Education gi additional director na Bisheshwar Khumukcham phongdokhibada
टीम निपान थोकना स्टेट असगी महरोई सिंह ISRO दा थारिबा प्रोग्राम असगी मरुइबा पंदमदी महरोई सिंह ने तोंगान तोंगान बा ISRO अमदी स्पेस की लमदा लैरिबा इंस्टीट्यूट सिंह दा लैरिबा साइंटिस्ट सिंह गा उनहंदुना मखोइगा इंटरेक्शन तौहंदुना हौरकलिबा महरोई सिंह दा स्पेस साइंस की मतंग दा अवेयरनेस पीदुना प्रोफेशन ओइना चचबा यानबा प्रोग्राम असि सिनबनी हाइना फोंदोखी Northeast Students Program for Awareness, Reach and Knowledge on Space and any sparks and any Northeast key Satra Singi Damota. We instead Amadagi 100 students Kalaga Tavani, Bets Nipan from Tagatavani, and see if Hazari will say Bets Taret Suvani. Manipur district, different district me Yang in Kalaga Hazavani, and see Taret with the Sato Ribuse, Sanapati district, Amadi Kankovi district in Singni. Kangkopi ngang taruk Senapati dagi taruk punna trani thoi coordinator amana program moi traum de chat kadobani moi se Bangalore 2 days ki ISRO and ISRO gi allied oiba institute me amna chatlaga moi rocketry science ki matang da den mayam ama tambiraga moi yenghallaga hands on knowledge then space scientist me amga interact tawraga moi se knowledge me amga gain tawno program ni asuma program am pai kala kojuna mai rojing da si mayam su khangwirangani koina satro oirak pada kasum phangak panate government tam chakholak bi matung ina sum lak pot ni India ge oina space science yam kana chakholek ISRO se tin yam low cost oina yam effective oiba mission me am pangthok ngam ba ming chatpa space ki agency ma oirabani na khoi angang sing sisu exposure se am thina darkar oi adi sigil oiba lambi se sisu lai habse khangan ba darkar tai tena khoi na chinna hairaga class ta tak pu dutagi di haktheng na chatlaga angang sing yengaga uraga moi interest to aduna henam ka ai sta pami habde lakpa ki chances am ka high oiba an urga tambi da mangonda manung se kaingoma thokhe target adu potune effective oiba ponam tholok to ne ba aduna koina tawjare program se effective oiba mo oigani habai thaja jai angang singna opportunity koina piraga angya ba mo khai piraga moi gi tungi future se guide to da sina chaw program am logani ha ka thanjani mamang do khoi mamang sakhiba training program makti nate am dugi encourage tawna gi do tawjabani aduna masigi effect se hujing ma khudak tadi ubudi phangwai. My name is 𝐶𝐢𝐯𝐶 from St. Anthony's School, Senapati. And first of all, I would like to thank our additional director, sir, for this amazing opportunity that we can get only once in a lifetime. I'm also very thankful to our science director and Senapati 𝐍𝐞𝐰𝐬 for providing us with this opportunity. I am thankful to our school headmistress and all these organizers as well. This is a great opportunity of learning for us, and I hope that we're going to learn a lot from this, and I hope that this can really inspire us and we can learn more about science and technology from this. Thank you. Director General of Assam Rifles ki sponsorship makhada Manipur hockey na sinduna Kumalampak Hockey Stadium da anirak shuba DGAR Hockey Cup Men's and Women's Hockey Tournament 2025 ngasi haunabi matung ina hongdokre. Tournament hongdokpagi thoramda Inspector General of Assam Rifles ki Major South ngapigani Major General Rabruk Singh na athoy ba mitunglen oina saru yaraduna Hockey Cup adu hongdokle haina lauthoki. Championship asigi ngasi haudopan numita nupagi ahanba match ta Army 11 Delhi na YCC 1C konta halupu panjal tarik ka dang chawna maithiba piki Lamdam asigi ipa ipu singa thambiramba aikhogi culture ga sagon aduna laklaba kaya singa sigi mirol dam mayek sengna khanghanduna mareibak nungsibagi wakhalon chelhanna ba khotna ba tangai fade haina Lilong Higher Secondary School gi principal Dr. Ningombam Santana Phongdorakli Wafam Masinga School asigi Mahiroi Singna traditional 𝐿𝐿 attire set pagi ani shuba anniversary gi thoranga mari leinana phongdokhibani Thauramadu Karam Sham MLA Langthabal AC Ngangbam Nongyai Chairman LMS Law College Alumni Association JM College University and former member Manipur Human Rights Commission Sagrapam Bhuvan Singh Secretary All Manipur Columnist Union CH Joy Kumar President Kanglai People's Confederation Manipur Mithunglen Singh Oiduna Saruk Yaki
mahakna makha taraduna hai malengi thakta traditional attire sizinabagi movement ama lakpagi manung channa ipa ipuna thambiramba ekhogi culture ga mari leinaba singi manungda iyongi pothokna sizinabagi kanaba kaya leigani School asida iyong figi polam sizinaba hokibani amadi ekhoigi oiba pothok sing asi malengi thakta puthokpa ngamnanaba loinana lamdam asigi sebilonda achauba kana batanatana haurak liba naharul singbu nationalism gi wakhalon chelhanbada achauba thodang amasu lawba ngamgani haiba asi achit pathajaba amakhakni maramasina school college kakta natana tongan ba lengaki yauna iyongi polam sing asi sizinaba hotnaminasi phongdokhi यामना सेंदबा इपाई पुनो थंबिरबा फिल चचा कल्चरल गी ओइबा सिस्टम मयाम सिना इंथिना थमगा नातुना सेनम ngमगदी एखोई ओइबा लेबाक सिगी नेशनलिज्म दा सोबा थोंगांग बलोब ngमगनी हाबा जगे मरी सुबदा एखोना थंजनी वाफमदी हारिबा स्टूडेंट यूनियन सिंगदा एखोना कल्चरल गी ओइबा आदिगी एखोगी नेशनलिज्म बा वाखन से लेरु तारगदी हारिबा यूनिफॉर्म सिना मरम अरगा एखोगी नॉक्शनबा नतबम थबक चटपा स्कूल कॉलेज कारागा थबक लेथोकना चथोक चसिन तौखिबा ओना तेनो लंबी सखियो मयाम से अखोई नापंग नंगनी हाबसे वखम से थमजेगे अरुम मरमदुना हारिबा लपसिना तासिनजरगा असिलुलबा एखोई ट्रेडिशनल यूनियन फिगी चरिबिसी एखोई स्कूल गी नतरा कॉलेज खत्तगी नतना मणिपुर पुंबदा हाइबदी ऑफिस की थबक चपदा नुपा सुनुपी और सु नॉर्मलना मसिगी ट्रेडिशनल ड्रेस है डेवलपमेंट हाइदी मॉडल सिस्टम अमदा एको सेंडोगा कोई बेस दी बेसिक बेस तौबदुदी कोई पाइपन थंदरिबा कल्चरल ट्रेडिशन से थंदिरगा मसी डेवलपमेंट सिस्टम अमदा पर सेंडोगा थमगदी यामनि हेना अफबोयनि हाबसिम से थमजै थैंक यू Sayon haina mingthonba mangani shuba tangkak kairungba haina mingthonduna ngasi Grey Imphal restaurant da safungkre thauramasida 𝐶𝐶 social activist RK Lenin Department of Psychiatrist RIMS Konsam Poraicha co-founder of Grey Imphal na athoiba mingtunglen oina saruk yaduna thauramasi pangthokhi Makha tarakpada Moirangthem Manichandra manga asigi creator su oiriba mahak na thamlakpada mamangi tangkak ama puthokpa matamga handaki tangkak ani shuba siga yamna khenai ahanbagi tangkak se loikraba matungda ani shuba tangkak asi tha mari matungda fongge tawrambani adubu public ki demand na hemanbana tha ani ahum sida loishina ba hotnabada awaba kaya thengnai haina thamlakli wanungai ni haidune tagodo episode 1 da aina tawramodu ga episode 2 se ga di expectation yam thine khenagre haibidi kain haba kanda pege marketing da natabagi da haidi akogi episode 1 se phone matung da episode 2 se tha mari mu gap la ga phone khena tawramani tagodo koi public demand on demand haitare public demand dagi akogi 2 months ki manung phone tawramani tagodo tang khuyong na ba khar lai badagi 3 months ta phone tagodo 3 months da koi schedule se tight ora haitare na budget ki chukra tight ba ade schedule chukra tight ora mara mo kana khara jenok jin tawbagi khara wa bas lei adagi plus handak se akogi te 24 nang na ba na akogi team nei punjal laga akogi press tagi to kharaga akogi yum do ina binding gi thabok si yum to khalak pa haitare handak se aduna episode 1 ga 2 ga sida yeng mo tam 2 di wa biam hel haitare tamudu bu bayam da pambi gina ni de khalle abidi kamu taw driba mong da haitare manipur gi style oina akogi superhero manga oina puthorok panina bayam su angang sing su yamna pamna episode 1 se aduna episode 2 da su mayam so ina magi pam ni habi so bale concept so ai samakini the writer so ai samak no isagani adubu kamai to ge haba kanda akogi yekpase samai to lai mi yekpase di am lai pa me kan dum yekpa ye to manga gumba koi comic gumba si style yel ta ga di magi koi film da ga storyboard ta ha ba mana storyboard kumbagi mong ni mase aduna storyboard kitang detail oi ba storyboard haitare aduna storyboard se hanjan samana face amada hanjan yel kum matam dari magi discipline ma sang haitare aduna magi matam hena sang ba hena wa badi oi tawodabu isana pamjabu obinina waraga su nungai bai du oibinina adum khanghaudna adum tha hum je khanghaudra hitar one je page 34 to 35 mutang chan male ade episode 2 de khar henkalle aduna page 40 page la ani hatak di aduna ma'am na phangma tam jo khogi pricing tax mamang da yankhai manga je kitang khogi kaitare fraction leibna maram kanda episode se loiba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯇꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ 70 rupees ꯄꯔ ꯂꯦꯞꯆꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ 70 rupees ꯇꯒꯤꯁꯨ ꯍꯟꯊꯔꯔꯣꯏ 70 rupees ꯇꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ 70 rupees ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 70 rupees ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯎꯄꯤꯌꯨ ꯀꯩꯁꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯩꯅꯧꯈꯣꯡ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯅꯥ ꯃꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯗꯨꯀꯦꯌꯔ ꯕꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯗꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯁꯨꯁꯤꯇ꯭ꯔꯥ ꯕꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯗꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯐꯦꯜꯂꯣꯝꯗ ꯕꯦꯕꯤ ꯇꯨꯛ ꯇꯨꯛ ꯇꯦꯔꯤꯗꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯕꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯤꯂꯥ ꯕꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯤꯁ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯗꯁꯨ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯅꯨꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ episode 2 ꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯋꯤꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯪꯒꯥꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯪꯒꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯇꯔꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯇꯔꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯂꯛꯀꯤ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯛꯀꯤ ꯔꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃ ꯈꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ episode 3 ꯐꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯛꯀꯤ ꯔꯤꯗꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ episode 3ꯒꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥ 2,000ꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯔꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯤꯐ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯪꯒꯥ ꯔꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯔꯒ ꯆꯦꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ Manipur Amateur Boxing Association Mabana Sinduna Khuman Lampak Boxing Arena da ngasidagi ahumlak shuba Governors Cup Boxing Championship 2025 hawdokri Championship hawdokpagi thoramda Manipur Olympic Association gi MOA gi President Sunil Elangbam Mabagi former President 𝐿𝐺 MOA gi Treasurer 𝐻 SRBA gi Secretary 𝐶𝐻 amadi MKRBF gi Secretary Jimmy Lebiona athoiba mithung sing oiduna saruk yakhi ngasi achoba numitta nupamacha gi chahi 15 makhai kangluki pre quarter final gi bout tara sanakhibaga loinana nupamacha gi chahi 18 makha kangluki oinasu pre quarter final gi bout ahum yauraga punna bout taraga humdoi pangthokhibada boxer tara humdoina magi lamba oiriba singbu maithiba piraga quarter final changba ngamkhri Thasigi kuntra fawba chathagadaba boxing championship aduda club taramari amadi individual ama yauraga punna team taraga mangadagi lakpaga nupa boxer chamaga humdraga taruk amadi nupigi boxer marfuga mari yauraga punna boxer chaniga humpuna saruk yaragadaba under 15 under 17 under 19 loinana elite men and women category singda athoi ahen changdam nagani Golden Pillar Club na Sinduna Uchiwa Mamanglaikai da Laiba Ibudo Pakhangba Sports Complex ta Thasigi Haukiba Tang Nipandagi Horaga Team Kungamathoina Saru Yaduna Chatharapa Second State Level Advocate Sagol Sem GTN Maitai Memorial Village Men's 5A Site Open Football Tournament ngasi Anishuba Aroiba Semi-Final Match ta TAMOFC Wangoina TUWA Tentabo Goal 6-1 da Maithiba Pikri TOMOFC Wangoi ga Sanjambam FC ga lakliba tangkun nga mapanda final match sanaragani. Hauzik aroibada maruiba pau amuka hana pizari. Saumbong amadi sajiwa jail manakta hangba relief camp singda laiba IDP singna masage yumda hanjinjarage haina icha isu semba ngamdre haina dolai thabi tamna thomjinbada Security Forces singa chauna mukna kre IDP singi marakta asok apan nangkre Kuchabi contractors singa tika pina na bahot na bada center ki scheme sing fail ore haina MPCC ki president kaisa Mega Chandrana phongdukre Amadi Sangai Festival da food amadi commercial stall hangna bagi damakta thaurang toramba stall kuntra taret hanglaroi haina handokre
Matang asida North East Window na sandokchariba numidangi pau meeting tabiru pumnawapu amuka suhana khurumjari. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari. Mafamasida thazaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kun henbada ana layeng bagi khudong chaba pizari. Pediatrics, cardiology, cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari. Aduna state wangmada amu kari gi chatlugani aikhogi manipur da su hojikti awangba thaki healthcare fanglabada. Matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhogi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng patapta yumpham oiba service lobiyu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupa marol gidamak Babina Hospital, Sajiwa Jail Road, Kabaisoi, Imphal East Lengsin birau. Natraga, aikhoigi phone number 6909 390666 ta call tawbirau. Master Tobiningba Mahiroi Singidamakta Sparkle Iju Service na Ebrota Master Toba Yabagi Kudong Chaba Pizari Management Engineering Professional Course Yauna any subject da Master Tobagi Kudong Chaba Pizari Tambiningba Mahiroi Singidamakta Course Selection Documentation English Language Training Visa Application Mock Interview Preparation Accommodation Chingba Sparkle Gi Maikaidigi Mateng Pizari Loinana 100% Education Loan Scholarship facilities, part-time job assistant ki khudong chabasu pijari. Hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani. Akopa marol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office North East Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau. Nalit Imphal na sponsor toba tha anigi oiba BPO executive amadi anchoring ge training program ama North East Window TV building hata New Chekon Road ta tawzaragani pijariba khudong chaba sing adudi SC ST ki oina fee amata lawzaroi loinana general amadi OBC ki oina 7800 lawzagani adom adongi personality amadi communication skill develop tobaga loinana free placement ki khudong chaba su pijari Akak naba seat masing kak oizagani hana lakpa miyoi singda direct entry gi kudong chaba su pijari lengsin biraksi North East Window TV building hata New Chekon Road ta adom adongi personality amadi communication skill hengat hanabagi damakta pijari ba kudong chaba sing asi lobiho.